اساس پیشرفت همه کشورهای عالم اصلا علم است. درک بزرگی علم و فروغی آن در جهان امروز بار دیگر ثابت نمود که تنها کشورهای رشد کردند که محض به علم و تکنولوژی نو تکیه کردند و باعث افتخار است که امروز با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلان گردیدن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت یک تحریک خیلی قوی است. فضای خالگی که در جامعه موجود بود پر کرد. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت ما را وادار ساخت که بیشتر به علم توجه نموده صف عالمان را افزون نماییم. برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت باعث گردید که چهره‌های نو خوانندگان با استعداد بالایاقت کشف و معرفی کردند. در دوران صاحب استقلالی کشور یک زمره جوانان صاحب استعداد به میدان آمده از دانش بلند و دستاوردهای بی‌نظیر خود مژده رسانیدند. در دانشگاه و دانشکده‌های کشور صف جوانان صاحب استعداد و دانشور روز از روز زیاد می‌گردند. یکی از آنها شهزاد سفرов است که با نیروی عقلانی خود در جامعه دیگرگونی وارد ساختن می‌خواهد و کوشش به خرج می‌دهد که بهر پیشرفت علم و تکنیک کشور سهمی باسزایی گذارد. او جوانی سرتلاش و سرتردد بوده سالهای مکتبخوانی بیشتر به فن‌های دقیق اهمیت خاصه می‌داد. من در این آزمون باری اول اشتراک کردم از نامیناسیون تکنولوژی و اطلاعاتی. این آزمون از 4 دور عبارت میکرد و من از هر 4 دورش گذشتم و در دور جمهوریوی سزاوار جای دوم گشتم و در دور جمهوریوی همه برنامه‌سازان اشتراکچیان از تمام جمهوری که اشتراک کردند برای همین رقابت خیلی سخت بود و مثال‌ها هم وزنین بودند و از بس که برنامه‌ای که من ساختم یک چند برتری داشت نسبت به برنامه دیگر اشتراکچیان من سزاوار جای دوم گشتم. برتری اساسی در آن بود که وقتی که ما برنامه می‌سازیم برنامه ما باید یک معلومات را به خود قبول کند، آن را کارکرد کرده به یک فایل جواب برگرداند و وقتی که هر یک برنامه ما از هیئت حکمان بها داده می شود و آنها با خود هر یک سنجش دارند. سنجش گفته چی نظر داریم که همون معلوماتی که وارد می شود آنها با خود دارند و پیشکی آن را یگان اشتراکچی که نمی داند و مقدار این معلومات خیلی زیاد می باشد و ما باید برنامه نویسیم که این معلومات زیاد را کارکرد کرده در وقت کوتاه تواند و یعنی برنامه ما باید اپتیمیزاسیون کرده شود و برنامه اشتراکچی که تست هر کار میکند از آن تست ها میگذرد آن صاحب خوب میشود و به همین سبب من صاحب خیلی زیادتر شدم من نسبت به دیگر اشتراکچیان و جای دوم رو گرفتم. چون که من از خردی شوق و رغبت به متماتیکا و به تکنیک داشتم و من مشکل نبود که این اختصاص رو انتخاب کنم و برای همین من نامیناسیون تکنولوژی اطلاعاتی رو انتخاب کردم و با من نسبت به دیگر نامیناسیون این نامیناسیون خیلی نزدیک بود و البته که من در فاکولته تکنولوژی و اطلاعاتی که تحصیل میکنم با من کمک کرد که در چنین آزمون غالب بشم. البته که از دور اول گمان میبرم هیچ کسی نمیدوند که آیا میگیرد آیا نمیگیرد و من هم همچنین چون که اشتراکچیان چنین آزمون ها خیلی دانش خوب دارند و برای آن که جا گیره ما باید نه تنها سواد خود را نشان دهیم بلکه چست و چالاکی خود را نشان دهیم. در دور جمهوریوی این آزمون 5 تا مثال بود و همه آن مثال ها در سطح بین المللی بودند و برای 5 مثال به ما تنها 3 ساعت داده شده بود چون در آن وقتی که در المپیاد بین المللی برای یک مثال 1 ساعت 1 نیم ساعت جدا کرده می شود و برای همین هر یک اشتراکچی باید یک چند مثال ها را انتخاب میکرد که تا اینکه آنها را در برنامه‌شان را نویسد چون که همه آن مثال ها را هیچ کس در وقت کوتاه نمیتواند برنامه‌شان را نویسد و من 2 مثال را انتخاب کردم اون 2 مثال را خیلی خوب نوشتم کار کردم و خالای خود را گرفتم. شهزاد قید می نماید که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت بهترین تدبیر است که به معنای تامش دلباختگان علم و جوانان صاحب استعداد عالمان جوان را به هم می پیوندد. البته که اشتراک در چنین آزمون ها مثل علم فروغ معرفت و ما جوانان خیلی کمک میکنند که تا اینکه
دانش خود را سرخال دهیم و به یک نتیجه برسیم و این ما را شوق میکند که باز زیادتر کوشش کنیم و به یگان نتیجه های نظر است تر بود زیادتر یعنی در سطح بین المللی اشتراک کنیم و البته که من میخوام این نداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برسانم که چنین آزمون را تشکیل میدهند و ما جوانان را خیلی شوق میکنند و هوسمند میکنند برای جستجوی علم. ҳоло ваз тамоман дигар гаштааст, мегӯяд Шаҳзод. арзишҳо тағйир ёфтанд ва масъалаи аз ҳама муҳим ин аст, ки ҷавонон ба фаҳму дарки дурусти арзишҳои миллӣ ва давлати миллӣ расида истодаанд. зеро худи Шаҳзод замоне таҳсилкунандаи донишгоҳи Москавии Федератсияи Русия буд. ӯ ҳамчун ҷавони меҳанпараст аз таҷрибиёти кишвари Русия бохабар гардида боз ҳам ба ватан баргашт. худи Сафаров Шаҳзод ҳозир донишҷӯи курси чорум мебошад. чӣ хеле ки маълум аст ба мо, ин аз ҳамун давлати Русия интиқол гирифта ба мо омад. худи мумкин ки яке аз интиқол гирифтани ҳамин донишҷӯ ҳамин бошад ки дид ки ҳамин донишҷӯ дар ҳамин давлати худи мо низ шароитҳои хуб ҳаст, мавҷуд аст. барои ҳамин дар ҳамин донишгоҳ монда истодааст ва мехоҳад дар Тоҷикистон бо оянда кор кунад. лаёқаташ ҳамин аст ки худаш ин донишҷӯ ҳаракаташ хуб аст, дониши хуб дорад, таҳкурсии хуб дорад, таҳкурсии худаш хуб аст ва аз рӯи нақшаҳо ҳар як дақиқа вақти худро бесамар истифода намекунад. барои ҳамин мумкин аст ки бо натиҷаҳои хуб ноил гашта истодааст ҳамин донишҷӯ. ман 2 соли аввал таҳсили худро дар донишгоҳи электронии техникии Москав карда будам ва баъд аз он ба донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ интиқол гирифтам, чунки дар ин донишгоҳ маҳз дар факултети технология ва иттилоотӣ сатҳи дониш хеле баланд аст ва омӯзгорони хуб хеле зиёданд ва ман инро фаҳмида албатта ки дар ин ҷо интиқол гирифта будам. албатта ки аз давре ки ба ин донишгоҳ интиқол гирифтам аз донишгоҳи Москав, яъне 1.5 сол пеш, аз он вақт аллакай ман дар бораи чунин озмун хабардор шудам ва аз он вақт бо ёрии устодонам ба ин озмун тайёрӣ дидам. айни ҳол Шаҳзод Сафаров донишҷӯи курси чоруми факултети технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммадҷон Осимӣ мебошад. то имрӯз Шаҳзод дар озмунҳои гуногун ширкат варзида маҳорату истеъдоди худро сайқал медиҳад. қобилияти фавқулодаи Шаҳзод аз назари устодон низ пинҳон намонд. онҳо эҳсос намуданд ки дар вуҷуди Шаҳзод қобилияте наҳуфта аст ки бояд онро такмил дод. аз ин ро пайваста дастгирӣ менамоянд ва ба ӯ дар ҳар ҷода кӯмак мерасонанд. гирӣ аз ҷониби ҳамаи устодон буданд, моро дастгирӣ мекарданд, ба мо кӯмак мекарданд ва ҳамчунин устодам Қосимов Абдунабӣ ба ман дар тӯли 1 сол бо ман кор мекард ва ба ман кӯмак карданд ва ман алгоритмҳои навро гузаштем, мавзӯи навро гузаштем ки то ин ки ба тайёрӣ ба чунин олимпиада ба ман осонтар намуд. албатта ки аз тарафи президенти мамлакатамо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Имом Алӣ Раҳмон ҳар сол озмунҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ гузаронида шуда истодааст ва яке аз онҳо илм фуруғи маърифат мебошад ки аз соли 2021 ин озмун оғоз ёфт аз тарафи президенти мамлакатамо. албатта ки ин озмунҳо яъне тарафи мусбати худро нишон дода истодааст ва ман аз пеш аз ин озмунҳо низ шогирдҳои худамро барои ҳар озмунҳо омода мекардам. инчунин ба монанди ҳамин озмун илм фуруғи маърифат низ шогирдҳои худамро омода кардам. албатта ки боварӣ доштам ки дар ҳамин озмунҳо ҷо мегиранд. дар ҳамин озмуни ҷумҳуриявие ки соли 2023 гузаронида шуд, 3 шогирди ман ҷойҳои ифтихорӣ гирифтанд, 2 ҷойи дуюм ва 1 ҷойи сеюм. худи ба ғайр аз тайёрӣ худи донишҷӯён низ лаёқати дониши хуб доштанд. мегӯянд аз ҳамин ҳисоб инҳо низ 1 ҷойи дуюм
буданд Шехов Исмоил, дуюм Сафаров Шаҳзод ва сеюм ҷо Муҳаммадалӣ Абдуқайюм ҷоҳои ифтихориро сазовор шуданд. Ҳар сол низ ман боз ҳаракат мекунам ки донишҷӯён аз ин ҳам ҷоҳои бо бисёртарро гиранд. боиси хушнудист ки дар кишвар муассисаҳое фаъолият мебаранд ки дар омода намудани мутахассисони дар ҳақиқат ҳам арзанда заҳмати зиёд мекашанд. дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммаҷон Осимӣ устодони фаъолият менамоянд ки баҳри ба камол расидани шогирдони худ пайваста ҷаҳду талош доранд. дар асоси дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар донишгоҳ ҳамасола ҳар моҳ озмунҳо гузаронда мешавад бо дастгири роҳбарияти донишгоҳ ва ба ҳамагон маълум аст ки дар ҷумҳурӣ 5 озмуни ҷумҳуриявӣ мегзарад ки ҳарсола мутахассисони нав, чеҳраҳои нав ба саҳнаи илм, ба саҳнаи ихтироъкорӣ пайдо мешаванд. Факултети мо ки дар самти технологияи иттилоотӣ фаъолият мекунад, дар соли 2023 бисёр нишондодҳои хуб дод ки дар озмуни илм фуруғи маърифат 3 донишҷӯи мо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ 2 нафар ҷойи дуюм ва 1 нафар ҷойи сеюмро ишғол карданд. Ва инчунин бо дастгирии роҳбарияти донишгоҳ дар озмуни ҷумҳуриявӣ барномасози беҳтарин бо дастгирии сарпарастон гузаронида шуд. ва хеле ки ба ҳамагон маълум аст, шароити имрӯзае ки барои тайёр кардани мутахассисон дар соҳаи хоҷагии халқ, тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, хоҳ энергетика, сохтмон, дар ҳама соҳаҳо донишгоҳ барои тайёр кардани чунин мутахассисон шароит муҳайё кардааст. олимон собит сохтанд ки одамон аз зинаҳои гуногуни рушду тараққиёт гузаштаву то охири қарни 20 тадриҷан оқилу боҳуш шуданд. ҷавонони имрӯза ба монанди Шаҳзод низ ба имкониятҳои аз худ кардани малакаҳои асри 21 ва ба зарфияти эҷодкорӣ ва ташаккули тафаккури инноватсионӣ ниёз доранд. ин малакаҳо барои шуғли ояндаи ҷавонон ҳатмӣ мебошад, қайд менамояд қаҳрамони имрӯзаи мо. албатта ки асри 21 ин асри технология ва техника аст ва бо пешравии технология ва техника албатта ки зиндагии инсон хеле осонтар мегардад ва мо метавонем дар вақти кӯтоҳ кореро анҷом диҳем ки якчанд сол пеш хеле вақти зиёдеро мегирифт. маҳз барои ҳамин ман ин самтро интихоб кардам, чунки шавқу рағбати ман ба ин самт хеле бисёр буд аз вақти мактабиам. ва ҳамчунин ман ин самтро интихоб кардам ки ман метавонам аз кадом гӯшаи ҷаҳоне ки набошам бо дигар давлатҳо, бо дигар ширкатҳо коркард кунам, ҳатто низ аз хона ё ки аз дигар ҷо. барои ҳамин ин кори барномасозро хеле осон мекунад, чунки ман метавонам дар хонаам шинам ва бо дигар давлат, бо ширкатҳои хориҷӣ сару кор кунам, кори худро пеш барам. албатта ки ин хело кори моро осон мекунад. озмунҳо ё технологияи иттилоотӣ ки дар замони муосир ҳозир пешрафт карда истодааст, замони муосирро агар мо назар кунем, тамоми дунё бо технологияи иттилоотӣ пешрафта истодааст. ҳамин давлатҳои пурқудратро, абарқудратро агар ба назар гирем, ба монанди Амрико, яке аз пешрафташ бо воситаи ҳамин даромадҳо ё ин ки иқтисодиёти пешрафти давлат дар асоси ҳамин технологияи иттилоотӣ шуда истодааст. барои ҳамин барои пешрафти давлат албатта пешрафти технологияи иттилоотӣ дар мадди аввал меистад. хоҳем ки иқтисодиёти давлат пешравад ва давлат дар дариҷаи аввал истад дар дунё, бояд технологияи иттилоотиш пешравад. шаҳзод Сафаров кӯшиш менамояд ҳар лаҳзаи ҳаёти худро бесамар нагузаронда пайи ҷустуҷӯву омӯзиш бошад. вақти худро самаранок истифода мебарам ва дар вақти холигии худ ба машқу тамринҳо машғул ҳастам. ҳамчунин ба ҷустуҷӯи илмҳои нав, ба ҷустуҷӯи ва дар вақти холигии худ мавзӯъҳои навро меомӯзам ва фикр мекунам ки сири асосӣ дар он аст.
او از آن افتخارمند است که قابلیت و استعداد جوانان بالایقد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قدر کرده می شود. برگزاری آزمون‌های گوناگون شاهزاد را وادار ساخت که در بین جوانان قوه آزمایی نموده دانش و استعداد خود را باز هم تکمیل دهد. چون که ما جوانان حاضر در فضای آزاد زندگانی میکنیم و همه شرایط ها برای ما مهیا است، ما باید کوشش کنیم که تا اینکه دانش خود را سیخل دهیم و برای پیشروی ملت عزیزمان کوشش کنیم، مهنت کنیم و سهم ارزنده خود را گذاریم. لحظه های فیض‌بخش زندگی همان است که گاهی ناکام می شوی، گاهی کم شیرین می نمایی. بعداً فرق شیرینی و تلخی را احساس می سازی. شناوری ماهر باید بود تا غرق نگردی. سپری با اعتماد هر شخص عقل و فراست، صبوری و نظری نیک به امروز و آینده است که برای هر انسان زورق مراد به ساحل غلبه شده می تواند. البته که نقشه ها در آینده خیلی بسیار است. یکی از آنها اشتراک در المپیادهای بین‌المللی، نه تنها در المپیاد جمهوری میخوام که در سطح باز بالاتر اشتراک کرده صدر جای نمایان شویم و پرچم عزیز خود را برداریم. همچنین میخوایم که در آینده یک متخصص بهترین در ساحه خود شده سهم ارزنده خود را در ساحه تکنیک و تکنولوژی گذاریم. امید داریم شاهزاد نیز به جوانیش نگاه نکرده بهری در عمل تطبیق نمودن نقشه و نیت‌های خود کوشش می نماید و در جاده انتخاب نموده‌اش باز هم به کامیابی‌های زیاد نایل می گردد.